Kanti kulesigameko lesisendeke khona ke endzaweni yakuMahhala ke kuMathapha lapho khona ke umnumzane lomthala bekathi hamba nemntwana wakhe uboneke langadange sakubone ngesikhani ke loyo kuloya asite wona ke emaswati ukuthi agibele wona ke emakhumbi lababitenga ukuthi abomashela amluma ke tandla letimbili noma ke amluma ke sithupha nalolunye ke ligalo alibeka phasi kanti kuthiwa lona wekunene ubude yena ke umnumzane ukuthi ingabe uyapi umnumzane kuthiwa amphendule kahle ke lo mashela waseke yena ke somphinsela ngenhlamba kanti kusenjalo kuthiwa lo mnumzane ke ube seyekela inhlana ke la kuyo lo mashela kulapho lo mashela ube sehlala khona ke etandleni ngeltinyo wavele wasibeka phasi ke sithupha nalolunye ke ligalo kanti kuthiwa yena ke lo mashela kusiyo kumuntu bekathi aphilile kahle ke nasengqondweni. Yeah, nami ngithole nje report ngoba bengekho ngathole report ukuthi kunalomnye umuntu lesivamise kusebenza naye la kodwa akaphili kahle hle sivamise kusebenza naye ukuthi ulume umuntu noma sithupha angathi kahle. Yeah, sive nje ngingasikhushisa ukuthi inkosi yami siyacela ukuthi mane nasi ngoba thina sisebenza ngalokukhuluma njengendawo nje ukuthi uya nembabane noma siyakhushisa nje sive ukuthi besicela ukuthi kumbe nangabe maybe ukhubekile amana angaphendulile ngoba thina sisebenza ngalokubuda nje ukuthi uya nembabane. Umnumzane Dlamini uchubekile wacela sona ke sive semaswati ukuthi semane ke sisebenzisane nabo kahle ke bantu labasebenza ngokulasha bona ke bantu kude inqola ke lesha sona ke sive waphinze wacolisa ngaso lesigameko lesibavelele eTenzabeni emsakato iMaswati channel ngingeri Carlos nguMahhala.